Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Joint Action Committee against Umngot Hydroelectrical Project. Hagasngi thot dieng ka santarik unailar arajar arfuar kalashim ya karai ban let ya kenduk biang sasisin ya menteri ketenat sam boarding ke sorkar jela ban penpau ya ke jing sngongu halor ke jing penkut no sisendon ya ke jing temu ban tei ya ke slem penmi boarding hawa umngot bar hakaju ko por ban penpau ya ke jing bom sngohun halor ke jing yai kedau jong ke sorkar lengba ke jing tho ya ke kentien private party halor ke jing bentip bala pendam no ya ke Umngot Hydroelectric Project. Kinong yalam jong Joint Action Committee hak jing ekren bat kilat patai kubor kila penpau baka jing dawa jong ki kalong baka sorkar kadai banda pendam no ya ka kentien private party bat baka dai ban besut bujli da ka kentien other party. Shushu kinong yalam jong Joint Action Committee kila kenturu ya ka sorkar bakan kta shu shijunam ya ka wa amngat na baga ni ka wa kalalong ka pliangja jong ki brieu ki basyong basa ha shilenter jong ka bat ki baju kamai ja khpo da ka penya ya ki kam jngok kai perthai bat tangkat ta ya ka jing khoi clear bat ka jing ngor jong ka ni ka wa la ya ro ru da ki brieu na kaleng ka perthai bat kumju ru dau menteri rang ba do kari Narendra Modi ya syong biang menta deka sgi deka CSI kujui banyak perkat kalau ngalor kena ka cingtho kaba iyo leng ba kapawa department kabala swayang di bau joint secretary juga government of Meghalaya pawa department tikuma PTP broshi kata ngilaya mi syekmat ban dawa nak sarkar pakadai ban pendu pendam ya kena ka cingtho juga ban tei kena ka dam wa ungat tenagai kaba ngilaya mi syeklumpung broshi kata tidak ada anak sokar bahkan ahi dah kacing thok apa syai ya kene ka cindawa ke cengi dikumbolong hi ka government kala ahi syagi kene kacing thok ngisngu ya ka government ka bala jubab ingi kene kacing thok ndai kene kacing thok ka biyo na ka government pat kam ai ingi kita kacing hun 6% ke bangi kwa kedai ro tak norim ngiwan hani ban show minute jelang bane perkat nang ta kene kacing thok ka biyo government pakai ka bangi sim ka rai kene ka meeting menta kalong ba sajisin ngilai biang se government pan ya ke cincai ke batikna bede king tho nang bangin yo kumta kumbangi kwa mereka tak cing tho kalong ba nginyo bede cing tho ke basai nong ba ngila pendu no sisendon bat sijunom hiru ya ke cing thu bante ya ke kadam hawa ungat hi nomor kakum ke cing tho yang ni longkam da syai ba nomor hani kimi simi ki private party hi Hagre benai March atau benai Februari mo, kalau don kami kecing thor kami pediang lama Prime Minister, but hai tai cing thor ru kakren baga government kala scrap tai tu ka private party, mudi ki company ki bakal khot tender mensua, pan pentrai ke project. Ndai ngila dawa bag sarkar kan ada cing thor basai bala pensangen oi sisendon. Dai mentang iyo sio ini cu cing thor. Tegai ke bangi kwa pan aklia cu kalong ban yo beda cing thor basai ba Kido ki company hadir. Kinomla ban pentrai ya ke project hagre ka caka ka ba ngi dawa. Ya kata ngi dang syania chairman ka GEC ban ship appointment na Prime Minister tangi na. Ya kata ngi ngimla ba sotu mo. Ro ai ngi ka assurance ban akalian ka government hi kelas scrap ya ke project. Tengi ngi ong ba pila kular ban scrap kumta khamat ngi ai ta ke thok ka ba syai. Ba 100% plus scrap ya ke project. Nekai ka bagi yo abat kalong kumni hi kumba kalong kampat dai kita ka ba kalong la scrap 100% kan ya kene ka ba ngi dawa tu ka company ngala klet ka kerteng ma ka sing thor komdan ban ga dei da tengah bakla ka dai ka Chai Prakash company dei ka company ka baki khot mencuan dia negleng ka tourism mo wan ni long ban panpau long ya ka aji sungu ya ki nongilam jong ka Joint Action Committee abdi ko ni ka amgot project apo jing yalam jong i ba pa lamba beri chaman jong ni ka Joint Action Committee te no kong du abdi ko ni sti ka bangila yo pediang na ka soka ha ka arp sautrik June arajara po nungkong du na po pan panpau ko long ba i ko pan panpau ji sungu
ya ka sokar nomor bakal sengap ya kini ka jing ki lini ka jing doa ka jongi tamang su ong pi ka kampat long si 4% kum bai la pan pau iba mentan nagal yang ka kunun di nongrat di negleng jongi ka long ba ngi ki pokniat ya kam tourism habide kini ka umot project kumba pilai i hilong apo kari India bat ila menong barok ko ki pertai ila mi shikmat lani ban panpau ya kata ka jing yero jongki ya kini ka wa ungat kembang itip bagari ka wei na kata ka wa ko bakut kum ka bakut bat kala kibriu kiba ri crowd jong kari India ro ila keren wat adu prime minister jong kari India ro Narendra Modi ila keren sipang kini ka wa ungat bagari ka wa kalong ka ba paunam adu kata-kata kari ka wa ro ka ba wanra ya kanam ko borom ya ka street ka jongi ya ka ri ki jongi ro ka wei dia negeleng jongi ibu peniat ya kunun tourism ni kuat ya sarkar kolong ba pide ban sengap ru ya ka kabangi ngi ki ba kamai ya ka kam tourism ni imjan ka wa muat pide ru ban sengap bar hak ju ko poru pide ban burom ru ya kini ka comments na kini ki ru crowd nga ri ke jongi ba ki kuat ban penek pensa ya kini ka wa muat but nang pan phasi chu ya ki jingdon kam jong ni ka tourism ang bidi ni ko wa muat ban gelin jongi ki bapniat ni kam tourism sa hisien ngin sa li ban ni kendu bing pom minister rengkat ka jingalam jong ki ni ka nong alam jong ni ka joint action committee bangi kwa ba kin le correction habide gat kani ka sti namar ka 4 ni 4% habide ba kani ka kentin ka bong related with the private party bat ngikwa ro ban pensyai nagaleng ka sarkar bahkan dei ban ong ba termination of umot hydroelectric project with any other party kam dei su tambal kini ka private party ke badan manta with any other party bat nagaleng ka sarkar kin ong daga basai habide ba kata tingi nagaleng ka tourism kanhun jung tourism ni kwa ya ba sarkar kan le ya kata naga ban penhun ya poro ki ba kinung sunong jung ni ka than ko jungi